reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hani ku Ibendera TV uyu munsi ni kuwa kabiri ni tariki 7 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2025 nshuti bakunze ba Ibendera TV rero ikaze nanone tubashimira cyane mwe mukomeje kubana natwe twinjiye mu mwanya makuru hagezweho kuri aya masaha birumvikana n'amakuru agiye kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi imirwano yabaye rwanya umutwe wa 23 bigaruriye ibice byinshi cyane ndaje mu kanya gatoya tubyinjiremo byose. Turababwira ko muri aya makuru abarwanya umutwe wa 23 y'intare za Sarambwe bigaruriye agace ka Ruke na Murema aha turaza kuhitsa cyane ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwira kandi ko abarwanya umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo mu bice byanzibira Mwenga na Shabunda ahangaha imirwano imeze nabi ubu tuvugana. Turaza kandi kurebera hamwe amakuru avuga yuko abantu babiri biciwe Ibaraka ni mu mirwano ikomeye cyane. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko muri Mwenga umuntu umwe yiciwe ahitwa Ibusawa. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hanyuma ndaza kukubwira ko seniko no kuvuga inama y'abepiskopi gatolika muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye igihano cy'urupfu cyakatiwe Bwana Joseph Kabila wigeze kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo mu nteko ishinga amategeko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kurwana mangumi barahanahana ingumi baraterana. Ibi nabyo uraza kumenya uko byifashe. Turaza kandi no kunyarukira mu bice bitandukanye turebera hamwe uko imirwano yimeze ibice bitandukanye nka Curwe, Rumbimbe, Runtukuru, Murambura naho turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko ibintu byifashe. Cyo mbasaba rero ni kimwe no kubana natwe muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Nifuza ko ushobora kugiramo uruhare. Ibitekerezo byanyu ni ikaze, like zanyu ni ikaze, subscribe zanyu ni ikaze. Ubundi tukabana muri aya makuru. Narababwiye ko imbaraga zanyu nizo zidutera muravana umuhate wo gukomeza kubacukumburira inkuru zitandukanye. Reka rero ibintu tubigenze gutya hanyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ariko aho uherereye inyemerera unyandikira akantu gato cyane umbwira uti turi kumwe. Burimo kunkurikira neza ukaba wumva amajwi ari sawa cyane umbwira uti ibintu ni sawa. Hanyuma ibindi ubimparire amakuru nyakugezeho 5 kuri 5. Nongeye kubaha ikaze mwese abaherereye mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda. Ikaze baherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambumeze mute aho mu gihugu cy'imisozi myinshi cyane za Masisi, za Warikare, za Kisangani, Igoma, Uvira
zere komeze neza cyane muri fresh 5-5 abo muri Uganda mu Burundi hirya no hino mu bihugu bya Afrika mwese wongeyeho na Kenya ikaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ububiligi Uholandi na Norvege n'Ubufaransa namwe ikaze twinjiye makuru arambuye yo kuri aya masaha reka ya makuru tuyahere mu mirwano ikaze cyane yongeye guhuza abarwanyi b'umutwe wa 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa imirwano yongeye kubera mu duce twaruke na Murema n'uduce two muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane byaje kurangira abigaruriye utu duce twaruke na Murema makuru yo mu gitondo anababwiye yuko ahangaha ibintu byari bikomeye ku munsi w'ejo nabwo narababwiye ko ahahiriwe imirwano ikomeye cyane kugeza ubu rero tuvugana abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba bamaze kwigarurira utu duce ubu agace karuke na Murema tayari twombi twabaye tombe abaturage bo muri utu duce rero batangaje ko nyuma y'ifatwa y'ahangaha ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bahise basubira inyuma berekeza mu gace Kangururu imirwano kandi yasize abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe Ruke na Murema yamaze umunsi wose no kuvuga ko iyi mirwano yatangiye ku munsi w'ejo kabivuga yuko yaraye ijoro ndetse amakuru akavuga ko yatumye abaturage bakwira imishwaro bamwe barahunga bahungira mu bihuru mu mashyamba mu ntoki n'ahandi ni mu gihe abandi ngo berekeje mu gace Kangururu gaherereye mu majyepfo ya Masisi kugeza ubu nta mubare ntakuka uratangazwa bahitanwe cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano gusa muri Masisi abarwanyi umutwe wa 23 bakaba barwanaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bari kumwe na Wazalendo mu gihe nanone impande zombi zari zirimo zirwanira mu bice bikikije teritwari ya Shabunda no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho abarwanyi ba 23 bakomeje guhangana n'uru ruhande rwanira leta ya Kongo eka tunihuse duhite twerekeza aha muri Kivu y'Amajyepfo turebere hamwe iyi mirwano ahangaha abyifashe gute ni muri Kivu y'Amajyepfo tayari nyuma nzibira Alliance Fleuve Congo 23 irimo kugera amajanja Mwenga na Shabunda bivuze yuko isa dushobora kugaruka tubabwira ko anaho hamaze kuba tombe imirwano yakomeje kuri uyu munsi ni hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ikaba ari imirwano yabereye mu ishyamba rya Kibanda Mangobo iherereye muri teritwari ya Shabunda ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa makuru aturuka muri aka gace abitangaza ingabo za leta zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi ngo bahanganye n'abarwanye ba 23 bababuza kugera ku murwa mukuru wa teritwari ufatwa nk'ukungaye cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo hagati aho urundi rugamba rwafunguwe uyu munsi rukaba rurimo kubera Irubimbe Kibanda Mangobo Runtukuru na Amurambura abakurikiranira hafi y'imirwano rero baravuga ko abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 bagamije kwigarurira teritwari ya Shabunda na Mwenga kandi ngo mu maguru mashya amakuru yizewe aturuka hangara avuga yuko kugeza ubu ngo impande zombi ngo urugamba rwabaye miswiye ariko kandi bikavuga yuko abarwanyi ebenero za Sarambwe ngo bamaze kumanukana ibikore
ibikoresho biremereye simusiga. Abatangabuhamya baherereye aha baravuga ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga bakava mu byabo, ngo ibi kandi byakurikiwe n'ibikorwa byo gusahura imitungo y'abaturage byakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo na bamwe mu basirikare ba FARDC. Amakuru ndakubwire yuko mu kanya maze kuvugana n'abantu baherereye aha ngaha bambwira yuko ibintu bimaze gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Bamwe rero mu bari muri iyi mirwano indani kwa ndani baravuga yuko kugeza ubu ngo urugamba rukomeje gukomera no gukara, kandi bakavuga yuko ngo yaba ku mpande zombi uruhande rwo kuri leta ya Kongo ngo rurimo kugaragaza intwaro ziremereye, hanyuma kandi nabo ku uruhande rw'intare za Sarambwe nabo bagasubiza aya masasu hakoreshejwe intwaro ziremereye. Teritwari ya Shabunda ni kamwe mu turere tunini ducukurwamo amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo, hakaba hazwiho kuba haboneka zahabu nyinshi na gasegereti. Aka gace karagenzurwa cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, umutwe wa Raia Mutomboki. Amakuru akavuga ko byose byatangiye ku wa gatandatu ushize ubwo abarwanyi ba M23 bitwaje intwaro ziremereye n'izoroheje bagabaga ibitero ku birindiro bya FARDC na Wazalendo ikabare na Warungu. Uko amakuru yaturuka hangaha yizewe abivuga ngo ako gace igitero cya mbere cyabereye Ininja kibasira uduce twa Acurwe, Mwegera, Rubuhu, Ikambi na Ruhango. Utuduce ngo tukaba twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo abayabangiye ingata bagakizwa n'amaguru. Reka twerekeze aha, birumvikana turacyari muri Kivu y'Amajyepfo. Reka twerekeze kandi aha muri Mwenga tubabwire ko umuntu umwe yiciwe ahitwa Ibusawa. Makuru aturuka hanga muri aka kanya aravuga yuko ngo ubundi bwicanyi bukomeye bwabaye kuri uyu wa kabiri mu gitondo. Amakuru rero akavuga yuko bwabereye mu mudugudu wa Busawa ngo nitsinda rya Abizaruguru. N'abarwanyi rero abo muri Wazalendo. Ibi rero bikaba byabereye rwagati mu gace ka Mwenga, nk'uko sosiyete sivile y'ahangaha bivuga ngo ni umuturage witwa Mukamba Breke, akaba ari umuhungu w'imyaka 35 wishwe. Umurambo we ngo ukaba wabonetse hafi y'igiti cy'umukindo mu gace ka hangaha muri Mwenga. Ibi kandi ngo byanemejwe n'inzego z'ubutabera zitandukanye hangaha. Amakuru akavuga yuko ngo ari ubwicanyi bukomeye cyane bwagabwe hangaha, dore ko ngo abishe uyu muturage nubwo bitaramenyekana icyo yazize ngo yishwe n'abantu bari bitwaje intwara. Amakuru aravuga yuko ashobora kuba ari Wazalendo bamuhitanye, gusa amakuru aracyavuga yuko ngo iperereza ari ikirimo gukorwa. Reka kandi tugaruke ku ubwicanyi bwakorewe abantu bagera kuri 2 bishwe n'abantu bitwaje intwaro. Ni Baraka mu gitero gikomeye cyane cyongeye kugabwa hanga ni muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu bitwaje imbunda batamenyekanye bateye mu gace ka Kakombani mu mujyi wa Baraka mu Majyepfo ya Kivu. Bakaba rero bishe abantu bagera kuri 2 barimo umugore n'umwuzukuru we. Ibi ngo byabereye muri komine ya Katanga. Amahano nk'aya yabaye rero ku munsi w'ejo tariki 6 kwakira muri uyu mwaka turimo, hagana amasaha ya saa moya z'umugoroba, no kuvuga mu ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira kuri uyu munsi.
amakuru akavuga yuko ngo ibitero byagabwe na Wazalendo ubwo ngo abari bagambiriye kwiba no gusahura urugo rw'uyu muturage. Ubwo rero ngo abinjiraga muri uru rugo bakaza kuvumbura yuko bamaze kubatahura no kubabona, ngo byaje kurangira rero bahisemo kwisasira aba bantu ubundi ngo bakabona gusahura neza. Nkuko amakuru abitangaza ahangaha ngo ababishwe ngo bitewe nuko ngo bari bamaze kubona no kuvumbura aya mabandi, ndetse ngo aya mabandi akaba yari yitwaje intwaro. Bamaze kubona rero ko babavumbuye ngo bahitamo kubica. Bamwe mu baturage rero baherereye ahangaha bagira bati buri munsi ubuzima bw'inzirakarengane burimo kugenda bwibasirwa hano. Nta munsi wari washira imiryango itari mu mibabaro bitewe n'ubwicanyi bukomeje kugenda abukorerwa ahangaha. Abaturage rero bakaba bakomeje kongera gutakamba basaba inzego z'ubuyobozi kubatabara kugira ngo ibi bitero bakomeje kugenda bagabwaho bibe byahagarara, ikindi kandi bishakirwe umuti urambye. Reka twerekeze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku murwa mukuru w'iki gihugu. Mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagabo batakanye amangumi barahanahana, sinakubwira imirwano iba akandare. Amakuru aturuka aha mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ngo abadepite bongeye gusekurana, akaba ari abadepite bagize inteko ishinga amategeko yo mu ntara ya Kongo Centrale, no kuvuga Kongo yo hagati, imwe mu ntara 26 zigize igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero ngo barwaniye mu nama ubwo bajyaga impaka ku mushinga urebana n'abakora mu biro bikuru. Ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 6 Kwakira muri uyu mwaka nibwo muri inteko ishinga amategeko abagabo n'abagore barambaranye ubundi barasekurana karahava. Bivugwa ko bapfaga ku mushinga w'itegeko rirebana n'ibiro by'abayobozi bakuru bakazana abandi bashya. Ibi ngo byabyaye impaka nini kugeza ubwo ngo byagezeho bafatana mu mashati bararwana. Amashusho agaragaza abagabo basunikana ndetse baterana n'amakofe. Bamwe rero ngo bashakaga yuko mu biro bikuru hashyirwamo bamwe mu abakozi bo mu nteko, ariko abandi ngo bagatanga icyifuzo cy'uko hakwiriye kwangajwa abakozi bashyashya bo gushyirwa muri iyi nteko. Bamwe rero ngo bakubitanye intebe, ibintu birakomera cyane, ibintu abifata urundi rwego. Uyu muco ugayitse wakunze kugaragara cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye, kuko ni Kinshasa mu kwezi gushize mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu bararwanye mbere yuko hafatwa icyemezo cyo kweguza Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko. Uyu Kamerhe yashinjwaga ibyaha birimo kugira imikorere mibi n'ibindi ndetse no kudahemba abadepite. Kuri ubu rero yamaze kweguzwa, n'ubundi aba bagabo bakaba bongeye guhanahana amangumi mu nteko ishinga amategeko. Kugeza ubu ngubu bikaba bivuga ko hatangiye iperereza kugira ngo bamwe mu bari inyuma y'uko gusekurana kw'aba bombi babikurikiranwaho. Tukiraha kandi Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndababwira ko Seniko ni inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye bikomeye igihano cy'urupfu cyakatiwe Bwana Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu.
ni igihano aheruka guhabwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri iki gihugu kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu wa kabiri icyumweru kirashize Bwana Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka w'ibihumbi 2001 na 2019 akatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa ibyaha birimo kugambanira igihugu ibyaha by'intambara ndetse no kujya mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi nibyaharezwe nyuma gato yuko yavaga mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma akuva muri Mutarama muri uyu mwaka uyu mujyi ugenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 uyu mugabo utaratabwa muri yombi ngo afungwe nubwo ntacyo aratangaza ku gihano yawe muri Kanama yari yavuze ko leta ya Kinshasa yahisemo kumurega ibyaha bikomeye nk'uburyo bwo guhisha ibyaha butegetsi buyobowe na Tshisekedi bumaze igihe bukora Senko ku ruhande rwayo rero yatangaje ko igihano Kabila yahawe kinyuranije n'indangagaciro z'ivanjiri bashimangira ko kiri mu mujyo wo kwihorera kandi ko kidateza imbere amahoro cyangwa ubumwe mu gihugu abasenyeri bagize Senko bavuze ko bashyigikiye ko habaho ibiganiro bidaheza bigamije gukemura amakuba yugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa video bwasomwe ejo kuwa mbere n'umunyamabanga mukuru wa Senko ni Musenyeri Donatien Nshore yavuze ko ibiganiro bidaheza ari byo nzira nziza cyane yo gukemura impamvu amuzi izaya makuba no kugarura ubumwe n'amahoro hagati y'abanyekongo ubwabo Senko kandi mu itangazo yasohoye yashyizweho umukono na Musenyeri mukuru wa Lubumbashi Fulgence Muteba uyobora yanasabye ko habaho umuhate ukuriweho wo guca igihano cy'urupfu no gushyira imbere kubaka igihugu no gutuma habaho usugire bwa Kongo n'imibereho myiza y'abanyekongo ubwabo igihano cy'urupfu Kabila yahawe cyanamaganwe n'umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu leta y'igihugu cya ni Canada n'Ububirigi nabwo bwamaganye iki gihano cyahawe wigeze kuba perezida w'iki gihugu gusa nubwo bikimeze gutya ariko hari bimwe mu bihugu byaruciye bikarumira kugeza ubu ibihugu bitari byagira icyo bitangaza bimwe muri ibihugu byinshi bikaba ari nibyo muri Afurika bitari byagira icyo bitangaza Human Rights yo rero ku ruhande rwayo ivuga ko igihe uru rubanza rwa Kabila rwabereye nacyo ubwacyo ngo giteye amakenga kuko Kabila ngo akiri umuntu ukomeye muri politike ya Kongo Perezida Tshisekedi akaba ashobora kuba amubona nk'uteje inkeke ya politike muri iki gihe ahanganye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 reka twerekeze ku musozo w'aya makuru twagarukaga mu nkuru nyamukuru zigezweho muri aya masaha reka mbashimire nizere ko mukomeje kugubwa neza no kumererwa neza nibutse wowe utari wakora subscribe ku Ibendera TV ko yu ari wo mwanya wawe niba kandi uhora hano ku Ibendera TV ariko bikaba byari byarakurenzeho uyu ni umwanya wawe mwese rero aho muherereye mugire amahoro n'amahirwe wundi gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza